sumbe breda no bejo emo moya bando sumbe breda no bejo mama yin tai poni ye tani benya osra yin mind onya me dine me bi yin tai yesu e we dine me bi yin tai onya me dine me bi yin tai yesu e we dine me bi yin tai bini down we ba kaya bebo boy home bini down we ba kaya bebo boy home so beba no pa Asam no abusua da foforo bese yi adom no wo hyeda siesie saa dai da benada obenim da etwaso aduno enan efiri wiase mfiti asese ne me ne wonimu ahurusie ye me ye ninyi wom na de ye wo bia saa bere enkwa wo ye mu a ye mfa nso mo man no ene emumma sompapa na so nyame ene wo man nani ente ba sa ye ma for God and country eno nso na Professor Kwabena Bochi edesom mo no eno nso da foforo te abanku ba nyame na kwa asa de ya babiu na wode ede ya maye no na ensem a ede atwago wom ye ma hunu se de Ghana te ne Ghana today eno na ne bra so dwumadi no life 101.1 sompata kwa saa na takura de sompa 103.3 life ho 90.7 sompa nkransa edi demba bia ama fiefo na nya bi tie tensempa na efiri woman no na henkuro national sabre kro na abusua se eyebuno na poye fam na awa ahenkuro no regional no techiman 106.1 FM eho na oba pa na ya aka akire wode serve for God and country brother Philip mo so for mami otutu atu systematic press wo press ye ni na enenso nyame dia maye no abusua wose nkrata no munsem yemfa mesom musompa eno achi wono ma aso yasene yemma wo hunu sompapa wo mo so yasene ma yede som wo no ne die ntia wo se wo so do ho bo won se koba se o kodwa so akwa akodi dwa bia edwakora ebetimi a kire wo ama wakoso hyano nso sa wante wo sompa na ukoti wo baabi na akokotie wo baabi na akọ ye de wo wani a eno sa no ya mebobọ so wo sompa ha na mom na wo bese wo de eno na to na wabetie papa no eno nso bere kwa animu ye de wo modwa tondie ebe tutudwa de amaw na enam se adwenkyere no ayesa hwene no obia de efata nanim na eye kamima minka be nya yenko ene ye betena se abro so nti ubetimi abam sabre na yebebi nhoma na tum no 0260 19 60 64 0260 19 60 65 eho ena ado adwenkyere befa na sabre nso no na ye de nkrata na bawie e de wo mo aso yase na dwatondie nso kra toto anim na efe ya ba beje wadwenkyere oba no wa ma kasa ho ate na efe wabɔ ne tew nso e de amaye ya na wahye no nso saa na ni nyina echi no anope triple A mine
ajapi apam dada ti abanku benyame ne se ene yenso sompa enya menko na menam mene eba radio no mu a sompa pa mu no esquire ya tenase ebe wura nkrata no na ansa na no mama na kwaba esquire akwaba yeja ene benen waboboa no wo mu a she time no wo mu nso kura ehwe ba bia date ni ye de beto wo mu a ede saa ngoma na ye di swai no se de cross da so se de taseba na da so ana de kosua ne bodu ya da so ye di swai nyina ehoboko de erade adum ede amiase baby ya de dana akoyum ede ho ase eden so de me hu se nkrata wom amanfo nsam nso ebe pipi pa no so of course okay krata ben ne de wani man pay okay pay daily guide wa has say Ghana's favorite newspaper and a daily post and so ebaye Sarah so and the Ghanaian Times the most authoritative newspaper almost the kakra ebaye pay and truth and accuracy every day daily graphic he ha and me hu the spear of the nation the chronicle the bokrata and then was say yanko apam dada num me busem ete ye dunu nan na nkenkan so dunu enson se de ho nsam te bia ye de be monte esquire fayetu abusia ma ye na wase na yensan ema wakwa babiuma no pay the bonkrata ahodo ya aba na ye bebobo bonsam ne bi so de ama ona ebre sefata mu nso ye bebia homa no se de be ya wonso obetimi de wadwenhwe no aba fama ne yen wo Facebook ne so SOMPA 106.5 FM Accra na watro de ato ho de amai kama ye bekinkan ni nyina de amamo na medi daily guide na esha sie ene anopei okokratafa etoso miensa arehosem na anopei daily guide reporti ni nyina ene se entafo mienu wo makoto galamsi amenamu ahwere wo nkwa ewo ntobroso eno no ewo asante mantemu na we no enye eye two set of twins enti nipa 9 ho asem na making ntafo 9 two set se mienu ye set ba enti two set of twins ena wo mo akoto galamsi amenamu ahwere wo mo nkwa womu di kan yesi nyina hini district police for ena ekohunu womu na ya identify womu as Jason Mohammed Senior eni Jason Mohammed Junior womu na ye entafo a edikan obi edi 5 years Twa so nti enya won wase womu person womu ye autopsy enti womu se ombe ye autopsy na womahu na de kura ekun koda nanyi na nhwehwemu nso akoso e wo sansem no manopei obi anso nkan hwe daily guide ebo ho amane ewo krata yi emu ase he yanso ene wode abase akromfo akoto ahye nkrofo bi so ewo empoho kwan no so anwona krom school junction aye ka se wo ma bonus ni ba kutuo a wo ka de rider ba kon so wo mo abonituo ya ye kan wo mo mienu nyina so wo ma hwere wo mo nkwa na de na ekoso wo krom ha yi nyame fa om kransi yi nyame fa om kra ensi na nyame nso be yi wo mo so ahaban na no ya wada na arehusemi esiye edin o sa kromfo ya semi ya ye kan ye wura IGP ne do mo so ni abere wo ma so de pa na sa tie bia nyame be yi wo so ahaban sanse untime nyi obi kra mfiri ne nsem ya sa kwa adwin mfa ho ni eti anopay daily guide abo ho amane Parliament passes education regulatory LI na eno nso eda hanum say na National Teaching Council education regulatory bodies no womo regulations 2025 na womo age atumi enra emashebedwafo ho jumedie soronko kama emampenifo ahudo bebre no akokasa awase yera eco Vicent asefo anom ene mahama yarega nom na fi
ora Bernard Hiafo yenso kokasa ma speaker ewo dwumadie no asia anopain Socrates afabi ediaba na akosua cartoon na wode buy no to whom it may concern 2026 ne be fa ne ho bia we di ageme dane paper no na said ye ne okay Senegal and Morocco African Cup of Nations 2026 Afro. Choice of the winner. Yes, match ya game ya win 2 months ago. Afraid ya did ya win na nkase. Hey, Edio, enti yesi ya wodi ya be fa ne koi. Enti eho asem so na akosia ede ho ka. Kese Senegal ho. Aba anopai. Enti eho asem so wa ha. Ibrahim Mahama mepacho enye businessman Ibrahim Mahama we ye Ghanaian artist one na founder Emma Red Clay Studios na abrantie yese wo bo art wa ha enye easy wo de Ghana akọ international MPP eti wo creative arts ni mu no de wo mu nim Ibrahim Mahama yi o ya obedro sisia na nsem ne esi IGP ne mrantie special operations team a ye de wo mo ekọ Mentifido Mountain Black Maria fo wo mo koya na chese wo mo akodim pabrama Ibrahim Mahama ya papa na no oh wo mo ngu no na tade a wo de ba ye kura na chese emu moja na no pa nya asam ketwa wo wontimi kura nkasa sisia wontimi enwesa wontimi ade a gise wo mene eti koko no mo ne yi no mo no wonom se ye di bayire ana pesia na bibi ontimi kura enti wo so wo besiki justice say IGP mont na ho nyenhwe han masa ade we ye ko e ma na nya brokwa say aso creative art for so de wo mo support akoma ne say kwa bia so wo de asem ne be court kura wo mo ya available wo me beta na chi na bibi atimi akọ enkan ya eno so ho asem daily guide afabi ede aba big push no yade se osofo hwe akwan ne akwantempon so yewra governs Kwame Agboja wose wo mo target local contractors no se de be yenwuma betimi abu wo man mu se aban ede project e ba na project na ede ba se de be ya Ghana fo benye bia ne akotam ne de ama ho ahwan steel construction ne de ama ho ahwan fo oba ode ne nkrofo ne nam ode ne nkrofo ne nam yesi sesi ade saa line no ye nko bibie mu Ghana chichu pa ye project a eye under big push okay local contractors no wo mo ne de bema wo mo na mamemra katafa to so wo mbeye ne yie te se de wo mo efiri no ho aba be wo mbeye ne yie se nano mampani ko bo no ho yi ko bobo nkrofo bi din ni ade se wo mo de ba se yenya adwuma na wo mo ya de nti local contractors ne de dodo no a wo ma adwuma eso ani wo ma adwuma eso ani pa ko videobu mu ne wo mo wo ma adwuma so ani yes what you say enti I think say a good initiative ebetimi aboa ma se contractor ne ye fa na enye wono nko na e ba be ye adwuma no ye be fa by day betimi ayo no ye be fa by day for mason for wom chese dodo no a no mso o metimi enya bi aye wo honom o de ma menu Emmanuel City a ebeje wonsa wow nti ebeboa pa yese aban no etu sa ana mo se ye de yakase ade na ekoyia ebeka enkoyie so ebeka we ye de contract na ma local contractors no say a good initiative na sika no anko obi ma so betna Ghana ha ya eti ya de esese ye bo aban no abaso wo honom na woni mi say daily guide de wo kokatafa enwotwe ne nkron na chese wadru mfinfin na eho no wode wo entertainment mu kakra na Miss Boss obi anto dan ma no obi anto ka ma no o se na nsen mu kofo bi ko ye interviews mo mbeka san celebrities dodo na wo krom hanom a ditru ne nyomtofo no wo mo hye wo mo career se ne wo hwe Japade ne wo mo na ahwese enti mo nyum ya nkofo yi tui eno a na ema mo nya mo ho tam sei Miss Boss obi anto bibia ma na amanyoni bia na se businessman bia anto dan ma no nto ka ma no MBA business bia ma no enti mo amokeka sansem no I be 16 years I go dey be like this so wo boss anyo ne sika wonya wo okay ene de wanya besi enne odi bibie enne kura wono se nyom no wonya anye biem
Miss Bell wonye active e wonwum mu ni business na orane aha eti sika akra wonya en wose da bi emre ye ni nkaso ensese ya amagidi mama invest ni ye na ochina bi na so manfa so enfama me no wode koye business eti hu se na Miss Bell da ne ka papa bi mu no wote ne fie papa bi mu na ne me koyi ama na me pa acho enye politician bi esika na obi na ayama no na ai wode abayi. I told my husband to go to Opambo if he wants me out. Agrada na ekasei. Evangelist Patricia esi edu esiama ena ekasei. Eke former na agrada. Wona ekasei. Esiama. The Brusco woman. The Brusco woman. Wow. A woman ena ekasei. No correct. Wo se wo pese wo magana fo nyina hunu se. Wo da fiase ho no. Nyame yi kire no. Okay. Yes. Nyame yi kire ne se prison ho na woda no so obetimi epie ntemu a e break out ntemu a agi se Opambo ye you omukoje bro mu nsu bre no. Prophet Adakwa Yadom. Yeah, Ebenezer Adakwa Yadom. Eke Opambo. Agi se Opambo mpaebo eka ho. Enti wonya sa revelation no en wo bo ni kunu Angelesia mama ne. Okay. Se wonko prophet na ase. No wonko je mpaebo. Okay. En wo ko bo prophet amane. En wo mo de mpaebo sa. Enne wo se wo pese wo confirm se ne nyame yi kire no. Abem. Enti nano Sunday na nsane ne. Okona ase asore e wo Pambo ho. Okay. Yes. Na Opambo nso de ne nsato no so bom paye ka se. O san kan se. Afi kura na. Ayanam. Yes. First one dey na artificial. Okay. Afi na original no. Afi no original no wo be experience. Womo ko asore ndi womo te de mi kan ya. No correct. Yeah. Enti wo kire mu se sa revelation na wonya ye no na nye kwa. Eye direction na nyame de ma no. Eni wo tie ye no wo koye ene na abamu. Enti se odiifo asam na timi abamu na nyame kan na abamu esese womo ko. Na de ye Caesar de ne ye de koma no. Wow. Enti no wo call Thanksgiving no wo ho no. Etu hwemfo ni ya ye da he ya. Mama Pat. Omo penti aso den kana asesum ye nko no wo ho. No kwasem ne se Mama Pat na ho aye feyi. No kre. Na ne ho aye feyi. Se na nkrofo se wo mpese wo mote Mama Pat no asem wo ba nyina wo nkasa aye. Eye ya be se video na nam ho na okita ne Bible. Anope ma mencha na no wa hene champion so mpata kwa. Okay. Se branch sofu. Sa. Yo. Branch so fonte say wakota kwai no na mehwese takwa nso ho branch beba na enkrane de da asabo amnim se so tru ho ne de kwa ko so tru no. Oh yeah. Oh I see. No correct. Enti eno ho asam so na anope omotwa mfonyi ne kama Opambo ne da fan Mama Party hemfinfin na Esiama Angel Esiama enso eda enchen ha no say awaje ne glasses kama na Esiama ankasaro abofu ye da be wa ye kunu na mana ye fe. Okay. Wa ye enjo adwuma na mana ye fe pa edin na ne so kwa. Okay. Na ne so kwa. Eti mfonyi kama wo matwa ede abeto ha. No DNA, no burial. Mohbad's father insists. Oh, okay. Awi lokumba. Mohbad. Is it Nyansi? Abrantie wu ya. Was say Mohbad papa. Was one day wo gina baby wo gina. Se ne ba no ewu na wo wu ye no. Aye ne ya. Necessary wo mu ye DNA first. And son of woman see Joseph Aloba says he will not bury the singer until the paternity of Mohbad's son Liam is confirmed. Okay. Yeah, we say neba no neba ne akoda no. Eti anopai Daily Guide afabi de aba
ewo hanum say artist of the year selection MC ADWOA okay ene eka se nansemu eyi Telecel Ghana Music Awards ya eba artist of the year category no na ye ball Dinah Hamilton din ewom na nkrofo so wo manya problem ewo ho ene yeso da bi ade ne kura no emre bi etwemu na nka ye kasa category artist of the year so obehu gospel nyumtu netimi abom ho modern na ne yetimi nominate gospel artist na esese industry ni nyina na wo mo manije enye saa brei ena esese ye beye mpapamu ena we ne deserve ena we ne deserve no correct wo se saa ne ma no hu hia sesi a yenye ye mo nije ma woni no at the end of the day the most important thing is say yenya category nomination no correct enye obi ama na hye ho but nkrofo so se wo mo problem wo mu nyina eye gospel nyomtofo a Church of Pentecost no mu di wo mu dwuma okay na wo hye year in review na enyomu a ye consider eye PSA Esther Nyamiye okay mamenkane Nyamiye Nyamiye mame ade acheme na mete nkwamua meka se wodonfo mobrohunfo emida wase mamenkane Nyamiye Onyamiye mame enyumi ba ya pam no kwasem ne se asa obi atro bi kwaduo de wo tan na no wayi mirika enyum wei eye nyum a oh come on Ghana ha afa baabia baabia enna ye Dinah Hamilton so side eye ahaye okay nomination no enna womo consider ye aside no ye shows artist of the year category no ye nyum a we release under year of review okay ye enyum no the far baabia akọ ye eno na afei ye shows artist no wabo okay impact enti ye sa anyumi mienu nyina na eyade sa nyom na kọ shows PSA star born wo krom hanom no enye shows ketwa under year of review no enye easy program bie ni ho e course wo Ghana ha say ye gospel programmer na PSA star won na so Dinah Hamilton so woni Elder Mreku man tokozo no mukura ba mu ni ade ahayo ahaye okay hum wom enna shows Dinah Hamilton so abodi wo krom ha no enye shows ketwa no correct enti ye kiremu say ye ka sani nkrofo emienu wo bia deserve enti e ba ne sani ye nominate ba akuja ba ako criteria ben ye ka say Dinah eye ahead of PSA enti ni ye ma wo no nomination enti ye no ne nkomo a sesei ekoso ewo industry no emu eye entertainment gospel industry no emu na wo hye awake experience ya ekoso a wo mu kirem say debi Dinah Hamilton wo kire say adwuma no yade say wonimu ye na wa wo mu nso ache nti nkomo no akwakoye bebre sese a wo bia kire na adwuna ma afidie so adidi wo mo ho atem ewo we ho ewo sa nkomo ho and me pese me take sa chance we na me ka say wo ma nya ade sa nkrofo ni mienu nyine no ye kira no ye kira wan kasaye nemum no two wrongs no wan kasaye nemum no two wrongs no don't make right mfonso mienu ma papa ma yes okay it is obi akodidi obi atemu a eno so nkire say at the end of the day name wan say eye ma na eye wo mo ho say you e ma ya wo mo ye nkom ma no mo na no e na drag wo mo ho e media no so e ma na drag wo mo nti ye besere obi ama na koma emra fom obi ama na koma emra fom na kai hu ne say nyamedwuma nso na wo mo yo no Sokohima kuku ani Saliman yesrem Sokohima kuku eni Saliman yesrem obi ama na koma emra fom na wei
enya de esese ye ko ho at the end of the day gospel industry no ne promote enti obi a ema na koma emra fom eno so ho asem ewo ahanom sei. I've transformed Ghana's red carpet. Charlie Dior. One near Casey. Or did not transform the son? I mean, send a dressing woo. Say, dear moo. Ain't see anopay. And some be a daily guidance so. A fat at the buyer. And not my boss, I eat. Truth and accuracy every day. Daily graphic free say, or may Jay no home if frequency cocoa and say, my bribia a yama. Now, what the big push as some more. My job boss, what the ababetua. And was he a Numa Macrano 490,000 a bit me aba amatimum for your biayo. And Tiabasia na when ya brenna na bay ye nya he nya juma biano. Dia unimuyo or carpenter or mason no a juma ba contracty a big push in local contractors never be juma. Until wait me said Sabwa no nimusakrana a juma abba yano pay daily graphic which adiaba Black Stars say be na ye betumi akwa World Cup no donation no a Shatawale ni Bim Nation no nyina ye bia ma boso kanfo aye bie no EMP Yura Ibrahim Mahama papa na ankasa no wa donate $5 million US Trump dollars e de ama ye no nso honsem e da ho anopay daily graphic which e de aba beto akira ye boso ama ye tiefo Sadie na no mampanin boss wa che se wo so akuafo asene paaye e wo farmer service centers ahodo enti uhia trata wo de kwaye plowing na akọ na no wo makokasa ne yakọ boa wo afa uhia kwankere bi wo ho na ne nyina yadoma boa no sade be ne kuaye no be ye mre ne ebetimi enya ne dodom enya bie di asatom bie na yebehu sampa kua no eye adwuma ya afoforo kura abesa enya adwuma firim eno ena no pay wo de abeto kratafa etoso dumiensa bra wo kokopa ebi ho ntama ewo Afram Prince afa ho no anopay mampani His Excellency John Dramani Mahama wono nimfuni ewo akire bi wona nanama hemfa ewo mpotem ho ya anopay ye boso ediama ye tiefo kratafa etoso dumiensa no a ena Ewra Emmanuel Makpa candidate ya wono agina bie no ena wo kasa asemi eno eye Romaud wa Dani wono ena desa asemi atoso anopay ye boso ediama ye tiefo a wo mutie sompapa no na wo de abato se we de global conflict wiase nyina ntokwa US ni Iran de no ena wo mchase ba bia atete aduru se enenum kasasie antimi anko benkuro ma mantiase anya adwuma ene na ayeka afe wasande ababato kratafa etoso enkono ena wo se mampane Trump se denka wo ye se wo bebombu Iran fo ba bia wo manyina mahodin firiba no watwe asensen kakra enkosi se wo mo beka sa wie ama entiase aye adwuma no wo mbombi ansa nemo wo mo antiase de a ene ese tie bia sade wo kan no wo be ne saada eno nso anopai edaha China ana wonso ka kire US se wo besrada anka woni Israel nkasa na fe wo mo nyina nyantiase sade be na sade wo mo de sra dom epia ekono nka wo mo enyai na Iran edanse boa wo mbete ne amase eno nso ewo ha anopai daily graphic de bokrata wo twabi de ababeto ho a eno nso ye boso de ama yetifu a wo mutie som papa na nopai na daily graphic kro na mu na wo de PMP ba Janet wo say wo mo ne de wo kan e play say PMP does not support the proposal to introduce a legal bond campaign season. Democracy is a continuous process. And he said, "Yeah, 12 years say yeah, campaign after election no campaign." Was it there be? Yeah, kaka mem kabia. Ayan twaso dwumadi. Enti emfa ho say ya 12 awie. Say abemfoni aba betoa. And was say, "Sa cancer na wo mo ka ho asem say Ghana ha fufuro bi kura atweniti a ebetore man manase no wopenso ate agina se wo be so ano eno so we propose cancer care center na hwemfoni edaha ya ene
cancer no ete said enkura won bete no e de afiri ho eno nso e wo ha anopai ye boso e de amawo said ye wura kwamna menta kan do ka se kolebu 24-hour economy no wo mo sha ase wo ho no behwe o se kolebu and performs rare surgery for 5 patients na eno no Professor Abdul Karim wode ne mfoni amba betoa wone adokotafo akukudamo a womode wom nose mask abobo wo hwena no ahye wom hagie no na chese wom a woti ata no anopai wode aba betumu a eno nso ye boso ede ama yatiefo idi no sade mempani wosi ehye no no Daily Graphic ede ni nyina ba betum eno no wode Alhaji John Dramani Mahama wode ne mfoni atomu a wo sade wosi abo na tade mu pampa wo ati na chiri nyina imamfo ni nyina ho sampa and Alhaji no kura watra eno nso ene dai wone chiri ya manyoku no Alhaji asedu nkatia wono nso ena ne mfoni ewo hai ene Hajia Her Excellency Professor Nana Opoko Ajiman ene Hajia Lodina Mahama mo wo mfoni ena no pay Daily Graphic de Bokrata whicha ediaba military emergency medical technicians undergo training and Daily Graphic and fancy and also waboso ya wade ababia yade ema yetiefo a wo mutie som papa no anopay adwoa engineers and planners donation no wade ababa to Daily Graphic chikakra and anopay Ibrahim Mahama Chief Executive Officer Edema EMP ne mfoni edachiri na no sa no na wo makeka bomu ahwe sika no babia womonya ede edru 13.97 million Ghana cedis na mo say dollars no mu dia 11.5 million dollars and say de womonya anopai Daily Graphic yemfa the Ghanaian Times no entwa so tell me ka Daily Post ni Ghanaian Times no abum Northern Region Police investigates Ibrahim Mohammed's assault case. Artist Ibrahim Mohammed ni e kana sem anopai no ade se mentifin do police command no wo maso asem ni mu se wo mbeye nhwehwemu na wo mo ape baby a esese wo mo de to no wo mo de ato san se sa assault ne de enya de esese yesoso e wo mai mu kra na wo ba ase ha no mu a eye katafe to so miensa e wo the Ghanaian Times ni mu a wo sign the abase Ashanti North Regional Police Command no womo dismantle suspected highway robbery syndicate bia enipa beye dumienu ene wom ne se krono fitai bi en womo ye eti sa nipa edumienu robbery gang no ya scatter dismantle bibia na arrest no womo ye bi eye bosumi ni da etosu edumienu en womo ye bi nso ne da na etosu edunan na 2 months intelligence led investigations be a woman say enkrofo am wo information no matete but say police for the enya say wo sore ya no wo cooperation wo teta monitor situation wo mu say da bi sa brain ye strike ya yebetimi enya de ye hwehwe no eti wo timi abomodern askata enipa no so ya kire wo ya wo ebo amahwehwemu atimi akoso Seidu Fuseni Elias Bali one way ex convict yes 2022 kran ye releasing in free prison and on telefo wa kwaba ye fumboni ni masa Dramani Razak 22 onu say yamani bail na wada bail so ewo awudie bi case bi mu dadawo ansa na wo sande ne ho ko share we mu Moro Yakubu aka Dogo Ibrahim Isiaka 28 wono so yese wo dwane free Jaima police station na wada police station police vokukumo no it not just a syndicate no say bad boys nkoa na egum womo ekire womo no ye je atuo pistol yi bi aboba be ye de wo ho womo ji ya akwaje fertilizer sacks amanfo mobile phones be ye duanan baako asekan womu wieye enne niema hudo be ekeka ho ne agi ni nyina enti ye kasa de sa nipa dumie no womu twere bambofo akache ya womu boa manhwehwemu akonkan na kwanhie bi esi wo heman na wotwe awieye no ma nipa miensa
efirimu enti atwuma kwanma mansi no mu wasantemantam na saa kwanhia no esiye nipa miensa ena efirimu eye man diesel tipa truck ibi ena afi Nissan Juke ena enye saa na ebo no ena Toyota Vitz na chesa ahyan miensa ena wo mo ye involved in saa accident no ya eno so ho asem ewa ha sei ukọ kratafa etoso edu eni edu ba kono nso awode aba use Ramadan lessons to strengthen unity mampeni abedi etwe ena eka se enanu ye nuanom kramofuo wo mudi wo mo afo fidei wo chese Ramadan no wo mo emfa saa kwenya no so no wo mo ma enkabom enye den ewo wo mo asetremu afi wo man Ghana se eka se enkramo eni Christopher ye nyina ye nipa ba ko na hwa yonkofa kra empempi ya na eda ama afami no ntemu a yade se eye nika sempa big push project no so ayese ye de ma local contractors no so edika aboso no so eye the Ghanaian Times do brokata no afabi ede aba President Mahama urges national unity say enkabom kroye eno ho asemo a ena dodo no a project eno so anopay the Ghanaian Times FB edebaye Daily Post the Bokrata no so ebi baye emi se ensem kro no a $5 million donation makes EMP headline sponsor of Black Stars. Enti Yera Ibrahim Mahama si a wo mo kire se wo matimi ama the Black Stars of Ghana $5 million. Hey. $5 million. Chopable dollars. Enyiska kitu. Debi. Eti sisi ade ebetimi aka se wo mo na the headline sponsor of Ghana Black Stars. Mahama cut sought for first farmer services center in Afram Plains to boost modern agriculture. Says sisi ade mampeni se modern agriculture na no one yewum. Kanena na yedo. Na debi sisi ayenye ni saa biom enti won be sacha ne mani se de be yakuayo a eye Ghana nkan kofa pem no won betimi ahyemu kina. Gold Board has been crowned state-owned enterprise of the year. 80 Good Board. Ghana Gold Board. Yes, ye can state-owned enterprise. Yes, SOE of the year. Oh, Nancy Momo by Enche, Paul Amante. What change the canfo? Oh, I'm telling you. Wow. And also some and a Daily Post ediaba. NPP support declines to 25% as NDC gains ground in latest tracking poll by Global Info Analytics. Yes, I say amonyoku MPP di enya kono kura bim. Wo support base no kwa na ekofom. Enti eno ye insusuye a Global Info for so ede aba Daily Post anopay afabi ede aba. Enti eja emise so far ensemo a anopay eda pronso ena mabobo so bi ede amawi mo ene a chronicle do bokrata na me nso me de bewie na fe yakwa akwaje aboafo no nso wo mo ama ne bonaba na Consolidated Bank ene yasi dwumeni bi owo ho wawie sika o saa na krata ne susu no 1 million Ghana cedis anya no nko $139,000 was also faka ho ana bank ya ka kire court anopay krata na twa ede aba EMP ya Yero Ibrahim Hamadan a wode $5 million aso Black Stars asini no yese wode $1.2 billion ana takwa da mines no wode ahyem se de be na wombetimi aye adwuma no na emfaso nso beba so no wo manyi ebenya ne chefa ede afirim na waka we nyina no no wadi kan di $650 million ahyem kura 2018 ana afi they say wode ye ka heavy duty trucks a cars akase mumunu ntumi de efa abo efa anwea no mo na ehwa de no eno so mako aduasa wode ekọ ya anopay chronicle de bokrata no wabo ho ayede ma yetiefo Yero Emmanuel Amakofi bua ene da kire ne si dwasoro ne nyina eye 3 for life initiative na ogudua ne bi sunsuo ena mpanimfo atwa ne ho ahia wo chese we daache no ena wo mo resete asha ase ne esanse daache
enkunimudi no ene ya na ye fa no fa bag fo nso asese niema bi na bag be na wo mofa me kire Food and Beverages Association of Ghana wo mo ohwemfoni a eda kratafa etoso mienu ya amanwo pa it said wo mate wanko bi ahenefu mu bi na egu hai ana said o cheso nyame no makwa akote ni bi pepepe nanso we na ye tomakese ene wo chese we harvested tomatoes enti wo de ababeto se we de 90-day plan o ene wo mo de amampanimfo se wo mu di so a se tie bia no entosi no a bokenafo aban ne ye no ye betimi enya na yenya ne kese anopai eye the Chronicle de bokrata wode ababetumu a ye boso ede amaye tiefo na sade sampa posi sadom no kokoye soup no wo mo exercise pa nipa adunu nan ya so wompanchi ye no nso wote se enura ewe ye kase ye boso kra no na inspector killer no wo kirekire mu sade ho nsamote eno nso eda ha anopai krata na twaba Farmer Service Center na mampani nko bie no wo de ababeto emfimfini pe ye no nso ha ye boso ede ama yetiefo Shatawali na etu mabunu no fo se mo oba bi wura ya da ache na mo hwehwe ne betimi ayeye di amamo a wonka se nyonto onye na nso kuayo momfa mo hunwura mpa agri business ebeboa mo aye dandan so aye ne se adwuma eno ewo ha wo de sofuma me party wo de ne mfoni aba beto ha na ne wurobu egu ne komuo bra wokọ na ase asore ewo pambo asore ho no ene no nso eda ha ya wode aba beto aso wobu nkotodwe kura epa ne chew se won kankere mampani mahama se wakasa ama na no atia no penya won fankere no nyame mfanche no anopai eno nso eda ha ye boso am ye tiefo na time heba mixture Dr. Tafiri Jedro no wokan ye ho anopai wonu ato wontimi ne di honam ye oya me kamfo aduro ya mawo eno achi heba mixture no nya ka ho a etese de wakum owo no wotwa ne ti de aka eye homa ewa yaresem ebebu stew immune system na ma akwati anyare wa bia enenam na enkra na ebetimi aba befa no mum 0244417669 wo ma homa no na se unya echechi no na se capsules ka ho a ya fa kasa na kira mineral water ne bi de nti amekasa ye na kira no etese de efire nkwan so bonti no pepepe na state of the art technology nso ne ya dada so ena ye bubu egu ntom ya sili bia no ewo sachet mu ena ya san so atare bia no ewo adaba dispensem eno na ye disi dispenser so na uhia se ye ensuhia no wabu uhia de achele a na eno nso wabu tafa back hospital echi na won mo 0206 469 430 Hajia special local foods aduane pafie wono na ye aduane da a wo mre ho wonim holiday enti wo pede nkwangu ho de abomu da so na akoho emo ana abete banku fufuo aprepensa titi honu ya ne no nyina no hajia enewo o ha atomic hwa transition funeral home echi no nwotwe anopa na aduane aye ready etuomu saa akom se no nwotwe bebo apa manyumre enti ka ho na wonkwanti wanhwe a wawade betumi egu ama yeye ko hajia ho no won sefu kunu fa pa 0246 35 9921 na one hajia nkasa wo ba bia sa TikTok, Instagram, Facebook uhia na obenya no delivery for no ba bia wo bia nso ye de betwa kama pa anopa 21st clinic say men koso na men ka say we clinic of the moment 21st century mu aye we no wo pa ya sabia papa me come for 21st na mawo esan say wo mo eye hwehwemu ehunu yade ne ni ho mpo a epeni pa ho tena ya eba na entem wo mapadura eso ano na kane no ne se yehu se obi aye adwuma afi adwuma ne ba ehu sika wo bedi bie bi ho na wabubu agu ho yese ofie baifo na eye no etoda nso kura enkanka wakwa yefu na afu na bawie na nyame ampata sabere no na ne to asentine twetwe no obati yese wo tie aduro so ne de kwhyehye baabie ni kwanse ye kwahwe kura na yade na nkasa da ho na kutie nipa no ebewie ni waje ne kra e de afiri ne nsam ene na Dr. Blessed Foster ene na Dr. Fo aben wo hwehwe mumu
enemu de 21st clinic tena se ye nhwehwemu no wo hu se da bi saa ya de no enya kwa edu ba bi ane de ato se yesasabro SSB sciatica ampa wo boss no World Health Organization so ko hwemu no mu se ye no kore nanso sciatica ne ne aduro na ese mo boss ne ye be da nya aduro de aka no na konfo so wo kire mu so de na kokoba na eyi 21st for sanye research na wo mo de ano aduro bai enti ayasabia bia wo se sciatica wo sa no wakọ 21st pen ama adura ye de ma no eho bi de aka mienu bi aka akire no ene wo se wo sciatica aduro nanso ye ka sciatica na 21st ena woni mo tried na to kire no ano enti wo mo ye pace setters wo mo ye commandant wo mo ena ye originators no ena wo mo ye researchers wo mo nso le healing anopai enkura bata no buru dunum wo kuma se ehwa dabraka ba bia 21st clinic wo no ehwo na SOMPA 93.1 wo ehwo anso na SOMPA TV no wo tantra hera na bat no so Dr. Sisters na Dr. Fo ho wo mo bo adwuma no pa dikadika pa enti fa ya de ekọ na koje nkwa betena se na didida kaswa dwamno mu ho a obom kwa no so ye wo ho ena temanso urema aso da na chi ehwa overseas ni kuma se de na mom wo mo ewo sunwa ni nyina anko teaching hospital first gate ehwo na Dr. Thomas Chere ene na nurse fo ne Dr. Fo no ye adwuma tachima GM bank danum dada mu ho a obenya won ena nkransa children's park nchen ho a Presby bank ne nhwe enimu ebia na wo takwa ye wo locus SOMPA FM fie na ewo mu no ehwo ana ewo ena takwa de fie kuma number na taxi station ho 0540311311 wo mahoma o hemfa obo ase ye wo cancer quarters go so ye ne Success FM ne ben ena Chris FM nchen ho brekum amango ase ehwo nso ubenya yen na anopai Harvest Place se menkao un register ya shase no register na ye free third April a Good Friday sada no ye koshia Tego Sisters anointed peace Esther na nyame akwa ye we American no team maternity ebe ma obronsam no a wo ha ya adwene no ya ye ne dofe enti ka ho na Harvest Gospel Choir sada no wombe wo ho eno achi Harvest Theater ene Worship Angels for no wombe se yi nema kire yen a efiri nyame a wode ma yen e wo Good Friday yi mu enti ka ho na wontua bibia eno ane se wo bo star 725 star 1155 hash na fe yadom ajewo so wo madamanti ma menko fa frefo no ewia na mabaye square ho udi ni bia wo frefri Utemenga meto wonka ajanimo ajanimo ni yanko amigiro banko beri anopena mikase yo anope ekiasi amo onyango ma divance alesi akan ananope ya nyamia eshiraye nefa konya so na mesiremo na menkia enkame na kracha ma de kankam wodu wona aro ni kye no so a chairmanship no ya de mano ana kesu oyu organizer na hajja sapia ma me national women organizer yo agrada won ya meza me ka kire ni na ni se na ni me na egu ase are yeah, Proverbs chapter 22 verse 1. What did fire tina hunya? What do you say? Now what about the one go to kiri if one for authority mo how bet no say and I bomb fire man and why and you go there we can wait and you some boma how bet no more here he said yeah what can have you about and you go there na can catch na mami and up galam see ni propo to talk to amremu asemu ozo obi akotu na mena ko peni sikadi obi so akwu adem eno so dai ana gana kura di dam kura miranya adwuma ya ankrofo yentimi tu omo so sampa mo mu kiriwa omama innocent people who za anu so kira zai bye bye medase udi bia afrefi waduru nkran sompanie apam michel ni SOMPA fo nyina anope nyina joso ojuma pa weye adwada onwa ajumudodo enyo mpocho so manka ochi nti wanope yo ne tomo komase mo di cancer ensa ana no beda su be wa beken dem galam se semia ne be sine susu biem sa galam se semi de se yu hunye yenye sisia wo menimu nsia wa se nsuo nsuo no
Afisa amuna so utu amansa wankata so mane so nkwada kogu hwe nkwada ntafo mienu no mu si adina tutuma so se woye busuafo se woye nyan na de na fi de nta how you to go amunyam nkwada afin wo babbo brabo su amandana wo ba ye ojuma ba ji usika ko o de ko jo obusua hwe se obi ne ma hwe de ababa to wan nti na ntum ti se bia wo yandam dam se bi so to me need to go stop one. I need the future with the best say yan what you call. Upon Mamma Motosin, uncle. As I'm the president, I see, she said, nobody local contractors are making ya. No, correct. Or what year a year, papa. If we say, what ban will be a Juma, a month for young baby a guy, you must cancel a Biaba Kenyan Milma. The moment your sounds were about 1 million years. No, 1 2 years. Papa. Okay. Officer, what banner do you so by any and I check the cafe China? China, the Jinaha. Oh, I probably channel. We are not this kind of. I quite China. In the high, young Mary Brennan, I'm look over for Jose Juma. I shall don't quite recruit as many dinner. This is 100 could really go ha in Korea. It's what 1 million years. Anya so Daniel so woman you so Adanya so your war. Daniel one ya 9 and yet you answer your one of them answer young tomatoes in there. Yes, you're careful Burkina Faso. Burkina Faso is about you. Yeah, ha. Look at tomatoes in the ha. You come back at your Burkina again, very local one. No correct. I didn't. Yes, local rice, local rice. Local rice in a friend of foreign rights, local rights. It is only you so I know you won't hear me more. Then come to and car. That's it, uncle. And oh dear. Would any be our free? And council mirror. Oh, yes, no. Then I'm acquainted to pay. International chairman, you are honorable watch MPP, the enemy said you could 285 and they never come there. We are here, but you are honorable chief executive, the international chairman, you do for MPP and for MPP. Papa, the many of the Mama said, or Cathy Sword, that's a 24-hour economy. I will then have a financial year, so Papa. Even any award there, it's not very clear for Juma. Market is on the veteran. A banana shark is agenda 111. I'm not going to play the after movie. I'm more than what you are going to be in the incredible man of Bra. Oh, by one that I don't want to talk. I know I did a year. Now, I 24-hour economy. Market, and I did a year. I didn't want to 24-hour economy. The one part is young for power is go who there. I know it's so for you. Now, Aqua, I know what you are for to armor, man, and you get a woman obra. Anybody near one day, no, and Nashua, Magative magazine. They must know you're almost getting Ghana for and Fana, module on pressure and on podcast party. No, and they were the or by. Contractors. Now, so all parties to get that. Only Acadia on the way you want to know what should do with my Ghana. Because you're going to need to acquire. And then I say, I can absolve you. So people are about to say, yet, I tell you, mad that. So within 1 month, when you are here to I will be anything. And there's no contact. Engineer or the name of Koya or your man your particular party anyway, some of my Ghana for Yamenka. That's it, and oh dear. Yamian, we are mobile. Hello. Major so. 47. More 37. Quite 37. You are from Mamentia at T4. And just some a T4 in this Acosia Guabati, Mamintiano.
Namitia MPP for and Kanka Yellow Mahmoud Baumi on incoming president 2025. And Amira Henry Nanabua, the national organizer, over first vice chairman. And I'm not doing my penty as well, Bamana. You're right, and Kabako Kuku. General Secretary, Mammy Baby, how commission national man organizer. APAM Namika said, oh, you're a mama, Yalga, and to a Kuku and Martin. Our parliament. Because the NDC for no plan, no party, or can be that. Say, food because now parliamentary for Casta NDC from Missouri to Mumbo, so let NDC for Monsonia. Kayera Mahama, Yalga, because parliament the cancer, when that NDC for Sonia, man. And now we pursue President Mahama, we pursue voice. One need to pursue on TikTok. I want to go or bar overcome. Not a Mahama Yagla, majority that we could not get a man from it. That the Monsonia man. Now, I said it say you're at some medium fee or Koto TV, 85 inches of 8 billion. Wouldn't be afraid. I only have a phone on Mikasan. Mo, if we enter your tongue catch it. Well, my by Manucia Doctor Mahmoud Baumia. Chabamud Baumia. Now, me about who call Price Chairman. Patrick Sasu, do not have any PK, Price Conference. Moshe said, Mobile One. Minia, Pacho. Before the journalist in the Wako. I could train son of a journalist near for in course school that Pacho. Eben, Oba, Oni, ABC, Bisom say, Sadia 36. Now, Adia Bakunsi 25. 25 from year 36 in the top is ABC. But what if I come in Yasimami said, if we send me some say, they went a year papa. Eben Oba said 25 me 26. They went a cross. Why? Me here, we didn't be transfer amount. 36 ni 25, they are Dawson. One way invest or a lecturer. So, man, they trust me. I done in that, and he go to which I because we say, to Mama Mambo, so far, or Tata Ganafu, we see teachers like Sasha Day, and then you put your Mama Cassie or Buddy or Baby to a boho family farm. The Pacho, any fan what to Sabo home. And say, if I want to Sabo home. Wow, and if Papa was on Kanokure. On Kanokure, see the ministers will say some George, on the Kanokure brother, to say something, so talk credit. Yeah, because already, so you took credit. 50 Ghana go, who didn't fancy radio in Nasa? Hey, some George in it, me share of power, me saying that me transfer carbon in my first year or trust. It never be an dynamic cut in trend. It's a we might say 25 to 36, they were papa. Well, ne papa muno de ejina said you be a behuno. Nemo can de Dawson and Sini Bidia. Sunny 36 Dawson, Sunny 25. We didn't be out free. Hey, Avan. Where some papa and time village? Manioba. Yes, Manoba, uncle. Yes, we will drop what you brewer. Everything. Hi, oh, the company is like council to us. Oh, Manoba to us, and uncle. Anyway, me chair, what Jaco, and I'll be your woman organizer. Mammy, me chair, papa. Me too, catch papa, Yaman Tunka. Me say, then, and I believe the John Dramani Baba Power. Half in the one and then we are a private jet. About saying, and a neighbor John Dramani Mama was say, or Catisod, Amaya, to see a 24-hour economy market Nadia. Minia, Dan go out to open to 24-hour economy market. The market all in a bright, you glad the normal book from the air song. And then Casabi moves the Ganaka, I mean, the old song was yes, I'm a market corner. No market low, what's I could be a baby who floated in the year 24-hour market. Yet, Casayan, and I'm dainty, and why if you're for moving, what's it, Mom, the apostle? She can't yet issue my black stars, oh, we are needing to see one cent for that anyone here. Oh, Manoba, Black Stars is a kid, for the boy, Uncle a bar for you. And I want to know for them after a for the much for the boy, yet, eh? If I for much for the boy.
Okay. Yes, I mean, Mamma, yes, right. Yeah, I'm so you say, bro, bad. So, if you need a moody sustain another moody, I see a bruna mamma yet soon, a bad. So, Mamma, okay, need a baby on your book or no self or no beer. Yeah, so the cloning, the auto of another quite of the want to society, no can in the blue back to me. Yeah, so much for course, that a deviate. Within what I think for our economy. Kami just your buy a Jima good one. No, Musi on the walk on what is one of our toy at Japan. You go on. Good, I have at their trouble. Therefore, or mind the brother, you know. What's that talk? Musa, one of us, one of our yard. Yes, as well. Man, go to Benawaton. Good. You're good. Your friends are reserve good. No, reserve now 30 something, 32 something percent. I can say 80 point something percent. Good, no way. Linia, no, I start to overpower Japan. Who see me by my bomb than Wusika. No, I start to overpower Japan. I mean, Obobra. Brano Abana. With them person among ceremony, and I tell why Mamma got the embassy need just a new supported room. Yes, what you not, I don't know. Hand day at Private, Sana, if you don't get here, yes, I'm together. And then you're on the air. Yes, friend, before the Mukon register. Mamun did Obia. They are traveling with them no more car, almost come at them. That's it. Mo, and oh dear, we didn't be our free. The Diana and our family is free, but another point and yes, and count soon, and I pay that be a Yura can tank will be another permission, a dear Ponya or Catherine of or call did not secretary to do a motion of kind. And Akra mechanize dinimu ha munsunya de alufu ne trotro anate private car uko ye na nawati scanwa kwakoto adia o start 2024 da fi no mayi then open no mayi no ne blakra emra blahim mama no binya ni scan ne plan ko abaye MP anato wa be president yo memu ha yadie na ye wono ye ni yadie na ye wono awon yi na eno na e ma o man koso no nkebe de na o man momo emo a yibia o ma wi no e ye de se ama no na di o mo de ba esu ya koso emo na e fie ni ano e ja ye de na fresh ne kokoto ama no na de e ta go na yi ya re ni disi ya they won't choose where my muha. Timika to unpack and two to the walking idea. Wow, your papa. That you were Tom the intuition, the Krumo be my Wusu, who is fighting thing. Oh, man, I've all year and another say of mine would be cost for any year. A bad then I see the contract, Yama for more pressure, because Kanda could do you. What you come out a can and here, we are scanning now to San Paco. And let them be a new Sidino, from $1.08 or cause $100 and a diaconic room. Who should be never then at my Juma. Well, and say, then the Nina be a Jumane Manon. Nippano and such a quino. One more see a mayor, Nibro Moso. So I can say, and Nippon is my papa, the Aboy, Nippano, this can be 10% in the name of the year Jumano. Elko and I am Koyi. And then the man baffled as you say, and then the ma ye see Canada nada mamma on the floor. And then the dear could be out the pet. So I say, yes, ye, so I say, you should sugar for 3 you got and the man in mamma, or yes, you will see ya. And got my from by or my gun or more sugar, I think that, yeah. Oba won't to us. If you know money, if you can this year, and your mamma, you need to go. And your money, your tax, your cacra, Nipano, or Pojuma, the pair you and the kitty, here, tax. No man, no every year to ma, your papa on to us. And on there, see a session come watch them. Agenda 1 you go for the year. And only your more you got, my penny say, you do money scan here and Oba on to us. Answer was starting from. I don't know if you my papa. And yes, you moon it down, Papa. I know the infant will be a minor. That's it. Now, your own battery, and then soon I start teaching it you. Who I want to ball a good water. In search can go to ball, who you fight for not the out. And only a shop of mine. Now, you
yale bi si a yenya na be kan okay di yan hwe ho asem ka eno na be so ba ya men ka mo ene nya me to aso udi ne bia afrefi we yes of ba me do me so ma me do me yenti o ma me ana pay mi venche go de fan koma ona bom visa wa kumsin na menchia jombo edu ni abema yen ka se ma bai no e man ko for contract de ye kan se family and friends no e doso nti e me papa Ibrahim ha ma contract afofo nso ho no mo se mo contract ni bi e be yi sa na Ghana for kan e wo nso obo o man no enti no obizu wonche ono so obo o man no na ye obi na ne de enso ba bontin o efi se ye sha banye twa mu ko ye NDP abanya Tama Kenofureta, a finance minister, yes, family and friends. And the Koto de and the Bojana. And to Yama for France to be needing a Ghana for Sana Ghana Foka. And to only for 290 in 4 by no move to good Ghana for and no one cast some on the crown and now Mamma Becandiachum. As I do so de and the Muye they say I didn't name on a contract for Ghana Foka. Ghana Fonka say, name almost almost phobia, almost almost did almost so edgy. No more dear Juma, no more boy, my Ghana to me to Ponga. Everyone being in 18 or my native to Pong. Now, Medimasa Mukwe Yen. Master, when tomatoes and into me and be dear for one. Ye be srebe for Greek ministry. Omo modia so on be sijina ye bi. As you to every boy, be your kwan bi se bitimi adue bi. Na timi abo enye se na sato de so ne kra akoya asem na ese enfa ma ye bi o ma na chese ye koya na so ye bae. Nti e be sa Greek ministry ni so omo form 90 form no mutumi tutu ne meye na mboae. Bi na be mo ni nyame adwuma. Me ni nyame to so of maame mo wan hwam. Udin bia afrefi. Apam Miura Akafia. Yes sir. Na Kantamanto e hobo ko de. Yeho adom ene mo mpai bo bibia ye boko. Na egeka apaya osisudia enke enye. Na zo nyame piase ne de nyame na ye beka ne de. Bibia be fine. Yente wanu pay. Minti asompa adwumayefo etiefo bibia na me fa ko esi ntia me papa wachi ejakwa oba national chairman MPP na 2028-2029 incoming president Dr. Alhaji Mahmoud Baumia Dr. baby obia nyamishira woni obusiafo nyina enu fluwa mintia gesticuli afrimpon Safia Muhammad Vera Oye Labi ono oba a youth organizer national baba wa so no in we say eduba on betwaman apomo uni baby na mo kenkan enka ana it is mo ka say Ibrahim Mama akoma GFP $500 million ana yesa Black Stars and yesa $5 million $5 million. Yo, adepa. Nemo no. The pato Ibrahim Tamana na ADWOA be what is the Okoma Blasters as Canibida. You so is you tell ye what is it? So ante but Ghana one of them on. And on Hana ye case anytime be a case family and friends, maybe no. Chese na ADWOA pen. Na on kasa ni mia kan kura ye hu se o ma na djuma e tie bia o ma mi nua anati en kura kan oforiata ndc fo kura ni ye djuma en no mu di gu ni so sa en wa fa na ebusiafo o fa we ya zi ebusiani o ko fa tuni am se o ko fa tantini ya zi ebusiafo so en na di Ibrahim ba yi do mama bai bi wi kura da ma gold mine ye di amano Oko Black Water company bi ana omututu ni yawo eyimu ya di ama Ibrahim na mi pato Ibrahim kwa ni contract o Ghana anaza na ne bra ye president nti na ye pia se fani guni suna na e bia ono so na wo capacity na na de ndi ana mu mi akofa dem bote so mre so no wo capacity na Ghana obi ni bia mu mi akofa dambote
wono na wo betumi aye bibia so atase enkanya bone ne nsɛm a wɔn keka yɛ ɛne nneɛma ɛkɔ so hwɛ ɔbaa bɛrima na ne ba sari ɔkɔfa ɛfɛ sɛ bɔtɛ yɛ ɔlandin na admisi atolijefu ya ɔde ne ba ne bi kusi ɛnu ntɛtiri pɛpɛri mi ya 2016 ne papa bɛ ne nua bɛ president alo to play ɛnna sɛ mo ba yɛ wata to play ɛnu na mi di ne ho a mi n ti aseɛ na sɛ sika yɛ ɔde ma blasta yi sɛ sika nti ɔde ma ne bra sɛ ɔfɛnso cocoa board no mun tie ku afɔ ka ga mi fi sɛ nkan mua na mi ni nyinaa de wo benya mfaso nko na ho de ɔyɛ yɛ nyinaa yɛ wɔ ha Ghana yɛ hwɛ de ɛkɔ so na mi sɛ Ghana fɔ nkama akoma ato yɛ 2028-2029 Dr. Mahmoud Bawumia eba ɛni ebe hu apɔtɛri wu a ɛni ebe hu ne tɛntie olu ya mi nya duma mene nya me toa so una atwa to odin bia afrefi mo pia ɛwiɛ kasi awadu sham masom okwa masom ɔrobɔ mo unime akɔbɛ ha nkai ya kwajawo hye bebi a wo ba mo de jamana mranza enkonya be kura wo yɛ sɛ wa mi kura yente wa no pay amfa nka meta no yɛn starting free ha yɛn start here mpa chawo youth organizer of the be na chia no manya credit discount no majachi ya abanga obi a be didi tache ono a na eko ɛda ho pese ɛsɛ ja akondie national chairman no ɛsɛ fata no papa yenye odeni uye boy na papa ba omia bosheba president fata papa now the 2028 life abam ya Ghana hansen yanka Ibrahim Muhammad mon to be na de nwanwan say apoboy onua be di president nkoa ana auto brain to here yeah ready mu awuram enso ye de ko ka comfort call ana ba ku biem me say papa Muhammad say yenye lala sulala ento bua kakra na yemfamwa brata supported ba jomeboa na then local prayers there Papa Mahama, one case, young child, local prayers in fact. Night and to what ye, Ghana Funi, the local prayer, no, Orobansa World Cup we adichie aye kwakobo nti ahobo abo aye bo ako na adana Sunday match yen so local prayer tin twa mo mode mo me ha ono o da ma mi komanim so a like go akuafo unya sikanti omaka unya sikanti omaka o mu so na wona mo tita mo tita de kan be o sa yen fofura na so sa yen den me de wa menti afie mo se no o se on the mo se papa Mahama what the president da yes bro what se no time akam go akuafo tuamka na yi ko international airport because if ever so there even free so because it's a international airport yeah Ghana for so then even free so and then let be here ka water there ye here and don't near mo kakra and ko international airport money mo go afi me da se eno de anopay aha na ye de ofre dwumadie no besie na fe yakọ akọ de wiase nyina apa no wo moto ema na yen wo so na fe ye de ehonsem atoa wo no me di won birthday ne na ye de nso ye de amaw Maja mame country tiefo se Pepsodent mo enso se yentwitwi yese anopa ne enwumre wo se do the two twitwi si anopa ne enwumre fa Pepsodent eye na entumi embo se ne ho ban na wo ye no enye wo nko a enkoda na ewo fie no obi wo ho no maame wo twi ne se na papa twi ne wo magya nkola no enne emu akora etubo se da bia no wo ka se wo twi akola ne se na nani aha ma menchi because enya de a wo ye o de ahye no wo nye enti encourage parents ne se wo twi a ma oni nyina wo nche no na yes wo wi a no aye ne ono so ne de na ma no na bibia asi eye Pepsodent enye na ewo supermarket enye na ewo shopping malls enye na ewo edwaman so onye bia ebetimi aboa do the two anopa ene enwumre na sede bia ye catch us SOMPA 106.5 FM akra de ene mapa bebre ne wo edema wo se opese oni ye bo amanfo hu adwuma hu dawuru edema wo mo no ewo fe mese SOMPA ye ton ayeto aha
ye ton a ye to 81 namoa wabobo bia enkoye me pacho fabra ne ye nton fama se de be ya obenya osika e bia na wo nso wo pese wo hu ye rate card wo pese wo hu programs aye na wo de wajuma no ebe toso a wo pese wo hu no baby a wo de be hye se ya no pa news ti ase se sompara sodi se bia de se de wo pese wo de toso bia wo de ba ye be hye na ye ne wa ye nhye ya ebetimi aboa wo na ama wadwuma no so etimi akonkan se birthdays bi so na wudi se bia wo dofo bi birthday wo yiri bi birthday wo kunu bi birthday wo ba birthday wadwuma eni bi birthday na wo pese ye wish no ni ye wi a ye record birthday wish no ni ye send the mawo so the be a bit wo de be your status wo de be to o story wo de be to profile so be bia eno so ye be record e de ama kama ye kume bi na wo betua na ya ye edi amount enti for your client service number no it was 0531 88 6216 6216 any edi ato Facebook ne so no 0531 88 6216 0531 88 6216 ye beje so na ye ne wo edi enkomo kama edi amount na Authoritative Kingdom Chapel Rock Temple for se nyame ya dom a wo mo ye 5-day Easter convention nefua enum bosom ye wie ye 30th March ekosi 3rd April ena dwumadie no ebekoso 30th March ekosi 3rd April 2026 eti asem taking the blood to the courtroom enti ye de ewurade moja no ekọ asemdi bia dan ni mu okay ase nyankopon na ye judge panyini Yesu Kristo na ye judge panyini enti ye de ni moja no enti imagine say judge a yes judge a wotena adwam na wono ani moja obehwie gu ye na esi ewurade ma moja ne nkasa judge wodi moja ne kokyere no wahu so wo bie wahu ye de amake wo no ne wo bebisa bia ewurade beye enti fa ho hye dwumadie ni mu Authoritative Kingdom Chapel Rock Temple na edisa 5 days Easter convention no ebekoso ewo abeka botwe eho na dwumadie no ebekoso Rock Temple abeka botwe GPS no GA351-3805 GA351-3805 odie udru hono ma enye yira kwan se bia me kasei na bia wa beyira enye yira kwan de enso bia na wa beyira anase wo akire wo nhye enhu area ni ya me de number yi ma na wa free na waje enchiremu 0545 549000 0545 549000 and 0242 324134 0242 324134 na one Authoritative Kingdom Chapel Rock Temple for edi enkomo won be chiro na bibie timi akonkan dwumadie no esi General Elijah Owusu echam ne nan so na watonsa ede afre empenifu kuku damasofo ne adifo ya wo mo ba beboa ma program no etimi akonkan ti ya na wahye ne so ede amame na mamenkenkan Facebook messages ne kakra enfama yenua berema Jeremiah Simpson na what to be ede amane yen ewo Facebook ne eso wo se ene eye owura yere dromo edu jemfi birthday Church of Pentecost Nyankotre district pastor yere enono. I hope say I've gotten the area right. Eja eya tebubu eti say area ho de eja mona. Okay. I hope say menya district First right. Lady Nyankotre district. Nyankotre district. Nyankotre district. Atebubu area. Sofo penyini ne hukeni enono. Mrs. Dromo edu jemfi nyame enhiraw na onye okese oma enne birthday no entimi enye kama enfa emaw oyibo buaten enso edifri atwima na ebehin was say it's very embarrassing say aban government of Ghana is going to beg Burkina Faso government
all because of tomato ban. Enti reset penny. Or say Enchiankoma Dr. Baumia, Emma Michelle Cheiti wa MP Echumanwa Bija South, Ena Kojo Bamba, National Affairs Vice Chairman hopeful NPP, and Wode Abba. Masawood Edifri Kumase Bantama was say the NDC have proven at all times that they can never be trusted when it comes to issues of national interest. I will urge the MPP to unite behind Dr. Baumia and rescue Ghana from this oppressor's rule. Was it Wachia Honorable Sampain, National Affairs Vice Chairman, hopeful, and no eye Masawood, and na Wodifri Kumase Bantama, or the Mankuma chairman so are to be Ediaba, or say, please, for the avoidance of doubt, the mine gold mines acquisition by EMP was approved by the former Lands and Natural Resources Minister, Honorable Asenso Boachi, in March 2024. So please, let no one say Mahama gave it to his brother. Inti Odomankoma so de odiabani yeda say clarification. Comments appeal too was say, my dear cocoa farmers, let's stop crying. Dr. Baumia will come and save Ghanaians. Isha Allah Kukurudu Ebefa was say Wachia Hajia Safia Muhammad, next MPP National Women's Organizer hopeful. Ena NPP Abanga Ubia Bedidi Peche. And also the enam Facebook Aba no pay. Na mame emfa birthday wishing so entwas BITMISE where you na birthday wish no. Okay, right. Padmore Robert Mensah on Cransa or sister station a channel 99.1 or a sports head and a birthday. Paddy, you're happy birthday. Now, what did they were here to so no? Rich BITMISE or say a ne a yen warfa said Daniel Teria birthday. Daniel Teria. Ain't Daniel Teria. Tony Warfa. Any World Savior Church Royal Temple was Spintes. Woman say, Yemfa special happy birthday. Nyami Enshrow. And our Ghana on your kesi I mubia a corena. Warfa sini. Ain't Daniel Teria. Daniel Teria. Yema happy birthday, why? Nyami enyo kesi pa. Eja yeko na yekwa ye adwuma na enche yebebo onyom kakra bi na second service enso aba ebo nundua na ye the second service na bro etuomu a premoto a na ye de premto breakfast ye bono di mu ode na ye de abro etuomu a ye sorry ya na chese mobra sem you biasem say week we and the last week a ye mobra sem you biasem a free next week e kono nyame ya adomo a yes ye de sompa delight no abehye mobro wasem time no enti 1 p.m. to 3 p.m. and ye be ye sompa delight no na ye de abro enti hye so ma say free next week no e kono wonte mobra sem e yo biasem e wo awia no na ebo no miensa na Professor Kobla Abuchi waba betena se no de for God in country jumedie no abro from 3 no to 5:30 na 5:30 ni bo a na ye de hot bite part 1 no aba na ye discuss issues a koso hia se ye boso na aban eno ye session A na ye wi session B no 6 p.m. na atuom to da enkomo ne ye debro so etimi wuram enti ewuram ane ye de part 2 na toa so e de amawa kopem se no nsia bebo apa hosima adurunum na eno nso ye de akwa kogu na third service ye prophet mango day na ono nso e de ne de abeto aso akopem se no nkono ebebo na anadwofo no sida no mo ne wo mototo mu no na wo nso e de empaibo ne nyame asem de mu ode enwom papa na ye de ajeje wotata nti tompa de chese full package usori anopa from anopa to ahomache
so tie ne da ese wutimi etie no da enti sesia no program line up eda ho na me de ama wo no enti koso amu afidie no enda hanum sei na bibia enti me konkan ja enti ene sompa na trend na trend nyina no nso no se de maadwa boss so kire wo no se na wachi we twam a de ebesan so aba mu bio no anopa no yensori se ya na sompa rhapsody no eno na sofo adu wone mami akosu agwa aboaje ebetena se na your radio counseling no wo mo de asommo enti sompa na trend a enne trend mom